Din mübinde bulgan aziz kardeşler, malum bulgan ki yaşit organ ayımız Rabiul Avval ayımız. Mine songu cumabız. Bu ayını 571 yılını Ceziratul Arab yarım utrağında Mekke şehrinde düşenbe gün Peygamberimiz Aleyhisselam'ın veladeti buldu. Dünyaya kilibi buldu. Hem şu veladeti bilen bütün alemlerini ul teşrif kıldı, hürmetledi. Mene biz bu ayını söyleyen idik. Peygamberlik nersi ol bola? Nubuvat, risalet. Nubuvat, peygamberlikinin indi sıfatları var peygamberlerinin. Hem süyüklü peygamberimizin Resul, ilçe buluğu hakkında, onun peygamberliğinin hasliyetleri, üzençilikleri hakkında, hem üstümüzde ona karatan indi vazifalar var, indi burçlar var. Şunu iske düşürgen idik. Hem ona bulgan muhabbet hakkında songu ve ağzımızın zoruluşu bağışlangan idi. Hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne sahabalar yarataydılar, süyeydiler. Çünkü Peygamberimizini yaratmaska yol kalmaydı. Hem Rabbimiz elbette yarataydı. Hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mene sizge misal getiremiz turmuşlarından. Bir vakit Mekke müşrikleri malum bulgan ki 40 yaşında Peygamberimiz peygamber buldu. Başta 3 yıl yaşırın davetiydi. Ondan fesda bime umirt. Buyurulganın ki eşkerede yani açıktan açık dinle çakır deyip Allah Teala buyurdu. Peygamberimiz dinge açık çakıra başladı. Elbette onun dinge açıktan açık çakırığı Mekke'nin ehillerine, Mekke'de yaşit organ baylarına, Kureyş müşriklerine okşamadı. Onu bu işten tuktatmakçı buldular. Hatta onun dedesi Abu Talib 40 yıl onu himayet kıldı, yakladı. Kildiler vafden bir Türk'ün buları sastavı delegasyon kildiler. Hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne tuktat deyip senin kardeşini, tuganını, plemennikini tuktat bu davetka, bu dinge çakırudan. Eğer de dinge çakırunun maksadı cel prizivı İslam'ı bulsa mal, akça, biz toplubuz malını, akçanı hem aramızda in bay bulur. Если цель призыва к исламу имущество, соберем деньги, имущество будет самым богатым среди нас. Eğer de mene şu yanı dinge çakırının, davetinin maksadı mülk, vlast, hakimiyet, biz onu padişah kılırız. On будет царем. Eğer de yanı dinge çakırının maksadı şöhret, hürmet, то есть почтение, уважение, popülerность, image nişik eteler. Kâbetullah'ın açkışlarını bilir biz. Mühim dacım ключи от Kabe. Çünkü kiminin kulunda Kâbetullah'ın açkışıydı, en hürmetli sanalaydı Arap kabileleri arasında. En matur kızlarını bilir biz. Самых красивых девушек дадим ему. Hasta bulsa, если болен, davalar biz будем его лечить. Peygamberimiz Aleyhisselam'a bu haber erişkeç, şlay cevap kaydardı. İyi dedem. Eğer dağlar benim kuluma koyaşını şems, sol kuluma ayını koysalar kamer, men bu işimden tuktalmam. Men Allah'ın emrin cirine jitkizirmen, yani İslam'ını taratırman, ya bu yolda şehit bulurman deyip. Eli budur şehidim na etim puti. Sürekli Peygamberimiz için ne yaptı? Allah'ın arıslanıydı. Bir kimden de korkmayındı. Hem de sahabalar bik süyeydiler sürekli Peygamberimizle. Hem muhabbetinin bir körünüşü ol Peygamberimizin tilge alu, iske alu, zikr kulu. Rabi'el Adaviye isimli hatın idi. Hasanul Basri Hazretleri tabiinlerden idi. Onun bilen yazışaydı. Üz zamanının Hak Teala'nın dostu izgi bendeydi. Salihe, abide, zahide hatın idi. Allah Teala razı bulsun anardan. Ulayta men ahabbe şey'en ekterehu zikre. Kim nerseni süyeyken yarata, muhabbet kıla, ulanı zikr kıla. Her vakit yad ite, totto что-то кого-то или что-то любит, он часто об этом говорит. Hem sahabalar Peygamberimiz hakkında söyleydiler, onu yarataydılar.
Həm mənə salavatlarını söyley başladıq. Salavatın fəzilətlərini sizə söylədik. Bir vaxt Peyğəmbərimiz Aleyhissalatu vesselam minbarını urnaşdırırıq. Ustanaviti minbar. Minbarını urnaşdırgaç, minbarının birinci basqıçına basa da Peyğəmbərimiz əmin əytə. İkincisine basa əmin əytə. Üçüncüsünə basa əmin əytə. Bu hareketine qarab Ashab-ül Kiram Hazretleri, hörmətli sahabalar, Allah razı bulsun, barçalarından ətə, ey Allah'ın Resulü, bugünkü güngə qədər kürməgənini kürdük. Bu işinin nindi hikmətini, niksə şılay işlədəgiz. Peyğəmbərimiz şılay qaytardı, cavab. Minətə minbarının birinci basqıçına mingəç, Cəbrail aleyhisselam kildi. Həmətdə, ey Muhammed, Ramazan ayına irişib də, günahları yarlı kanmağan, keçirilməyən kişi ilahi rahmetten yıraq bulsun. Пусть будет отдален от милости Аллаха проклят тот человек, кто дожил до Рамазана, провел Рамазан месяц, но ему не были прощены его грехи. Cəbrail aleyhisselam bəddua qıldı, то есть prokлял. Həm Peyğəmbərimiz bu bədduasını əmin etdi. Ruhul Kuduz Cəbrail aleyhisselam dua qılı, Allah Teala'nın ilçisi əmin deyib etdi. Kabul et, istəcib Rabbim. İkinci basqıçqa basqaç ula etdi, ey Muhammed, ata-anasının qart hallarına, ata-anasının qart hallarında yaşayıb da, qartlıqqa irişib anın huzuruna qarşısında. Anı alar cənnətə girməyən kişi ilahi rahmetten yıraq bulsun. Пусть будет отдален от милости Аллаха тот человек, который застал своих родителей в старости, в старческом возрасте, в старческой немощности, и они его не вели в рай. Cəbrail aleyhisselam dua qıldı, Peyğəmbərimiz bəddua qıldı, prokлял. Amin deyib, istəcib Rabbimiz etdi. Üçüncü basqıçqa basqaç Peyğəmbərimizə Cəbrail aleyhisselam etdi. Ya Muhammed, senin isimin zikr etilib də sənə salavat etməyən kişi də ilahi rahmetten yıraq bulsun. Əmin etdim. О Мухаммед, пусть будет отдален от милости Аллаха тот, в чем присутствие было упомянуто твое благословенное имя, но он не произнес тебе салават. Mənə bu sözlər küp nərsəni öyrətə. Ramazanın qədərin bilib yaşavını, ata-ananın haqqın biqrək də qartlıqdalarga xizmət etünin qədərin, həm də Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vesselam'a salavat aytını. Sevgili Peyğəmbərimiz aytdı, mənə kim bir salavat aytdı ikən, ol kişinin Allah Teala onun günahını keçirə, onun rahmetin irişdirə, onun sevap yazıla, həm Allah Teala qarşında cənnətdə ol kişinin dərəcəsi onun dərəcəyə yuqarı üstün kütərilə. Həm də biqrək də Cuma gününü salavatlar turudan turu Peyğəmbərimizə irişələr. İnne lillahi mələikə, Allah Teala qarşında Allah'ın şunday firiştələri var. Yubəlliğuni an ümməti səlam, ümmətimdən mənə sələmlərini tapşıralar, irişdirələr, citkizələrdir Peyğəmbərimizə idi. Bu sözlərini işitkəş Peyğəmbərimiz Allah Teala mənim ruhumnu qaytara canımını, həmin bu sələmlərə cavab verəmin. Allah возвращает мне душу, я отвечаю на эти приветствия. Сахаба-i kiramlar şla etə, ya Rasulallah, əgər də sen ülsən, niçik indi sen sələmi bizni qaytarırsın, ümmətinin sələmlərini qaytarırsın, senin tənin biçirir, твое же тело истлеет в земле. Sevgili Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vesselam şla etdi. İmam Ahmed ibn Hanbəldə bu sahih hadis, sahih isnad bilən başqalarda da var. Şla etdi. İnna Allaha harrama alal ardı en takule min ecsadil enbiya. Allah-u Teala yer üzünə peyğəmbərlərinin tənlərin çeritini aşağını haram etdi. Allah сделал запретным поедание землей тел пророков deyib. То есть tela пророков нетленны. Həm sevgili Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vesselam aytdı, mənim həyatım da, məmətim də sizin üçün xeyir. И жизнь моя для вас благо, и смерть для вас благо. Mən həyatdaykən Cəbrail aleyhissalam kilə, Qur'an indirə, Allah'ın vahidisini kitirə. Ülgəndən son mən qəbirdə bulurmun,
ümmetimnin her bir işleri, amelleri mina kürsetilir. В судный день, когда я буду в могиле, до судного дня все деяния уммы, мне будут мои уммы показаны. Все деяния уммы. Əgər də bir xayır, yaxşı iş işlənsə, min Allah'a şükür etərmin. Əgər də bir günah işlətsə, min Allah Teala'dan ярлык onu soram. Если какое-то благо будет совершено, то я буду благодарить Аллаха. А если какой-то грех, то я буду молить Аллаха о прощении за этот грех. Peygamberimiz ete günah işlep, benim yüzüme karalık çıkarmagız kıyamet gününde. То есть, не делайте так, чтобы мой лик почернел из-за ваших грехов в судный день перед Аллахом. Hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ge karata, o anın sünnet, sunna, o ne bula? Salavat, o şiirler, kasidalar oku. Sürekli Peygamberimiz Aleyhisselam'ta taraktu fikum emrain. İmam Malik Hazretlerinin Muvatta kitabında 40 yıl yazdı bu kitabını. İmam Malik Hazretleri büyük Peygamberimizin yarataydı, söyleydi. Bir vakit onu ziyaret eder için İmam Şafii Hazretleri kildi. O Medine'deydi. İmam Darul Hicrati. Hicret yurtunun Medine şehrinin imamı, yolbaşçısı, citekçisi tercüme etsek de yalgışmamız. Hamanı ziyaret kılgan vakitte üyü karşısında, işigi yanında kaçırlar hem atlar idi. Horasan'dan hem Mısır'dan. Mulu koni iz Египта, iz Horasana. Acaplendi, okşadı, понравилось, был восхищен. Hem kirdi de etti İmam Malik'a. Bir kaçan da şundılarını kürgenim, я в жизни своей не видел таких красивых. İmam Malik Hazretleri temin barçasın, hemmesin sana hediye kıldın. Я полностью тебе дарю их. Это все твое. Ул это İmam Malik Hazretleri. İkisinin üzerine yürür için kaydı. Оставь несколько для того, чтобы ездить на них. Ул это vallahi Süyüklü Peygamberimizin mübarek təni, dəfin, kılıngan cirlərini hayvanın tuyakları bilen taptatırga Allah'dan uyalamın. Воистину, я стесняюсь от того, чтобы затаптывать копытами этих животных ту землю, где покоится благословенное тело нашего любимого пророка, sallallahu aleyhi ve sellem. Şılay yarataydı Peygamberimizin. Hem mene İmam Malik Hazretlerinin Hadis Muvatta kitabında 40 лет писал эту книгу İmam Malik Hazretleri. Şu hadis-i şerif var. Sürekli Peygamberimiz ayeti aleyhissalatu vesselam taraktu fikum emrain. Min sizin aranızda ya sizge iki nərsəni kaldırdım, taşladım. Len tadillu. Hiç kaçan siz adaşmazsınız. Bu len hiç degen. Ул келесі заманда fiillerini inkar ете turgan harf. Частичка отрицания глаголов будущего времени. Bir kaçanda, hiç kaçan adaşmazsınız. Мә тәмәссәктум бихиме. Әгәр дә ул нәрсәләргә ябышсагыз, если будете придерживаться дигән, руководствоваться ими, Китап Аллах, беренчесе Аллаһның китабы Коръән Кәрим. Коръән Кәримне Аллаһ Тәала бирде, аны укыр өчен, тыңлар өчен, аңлар өчен, anın bilen amel kılır için aziz kardeşlerim. İkincisi Peygamberimize de ve sünnete nebiyihi. Hem Peygamberinin sünneti. Neresi ol bula sünnet? Ул yol, ул adet, дорога, путь. Ул, yani люгави манасы, то есть языковое значение. А бар истилахат, как шариатский термин. Ул була каул Peygamberimizin sözü, slova, fiil, действиясы, fiilleri, hareketleri, takrir, anın karşısında, anın zamanında bir amel kılınayken, ул öndeşmi kalayken, demek bu şariatka muvafik. Если какое-то деяние в его бытность совершалось, и оно не противоречило шариату, то пророк, алейхиссалям, это одабривал, это сунна санала. И мен sizge şul takrirlardan misal. Mesela, 622 yıl, 622 год, Peygamberimizin hicreti, hicra proroka, asıl vatanı, rodina его, kayal tude, valadeti buldu, hem peygamberlik kildi nubuvat, hem peygamberlik vazifesin 13 yıl şunda ötedi, Mekke şehriydi. Mekke devri, Mekke çoru, Mekke zamanıydı. Mine şundan hicret kıldı, malum sebepler. 622 yılını en yakın dostu Halili
Abu Bakr radıyallahu anhu bilen birge Medine'ye kireler. Medine'nin ismi Yathrib bula. Kur'an'da da bu isim zikir kılındığına, elbette hadis-i şeriflerde de, tarih kitaplarında da malum. Peygamberimiz bu şehirge kirgeç, Ashab-ül Kiram Hazretleri, Câe Resulullah, Câe Nebiyullah, Allah'ın Resulü kildi, Allah'ın Peygamberi kildi deyip şatlanıp karşı aldılar. Hem de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ge karata mene şundi kasidalarını okudular. Tala'al bedru aleyna min thaniyatil veda' vecebe şükru aleyna ma da'a lillahi da'. Ondan sonra kilesi bunda Müslümanlar anda üstediler ilave. Anı da kabul ite ümmetimiz. Yani yüzü Bedir o bula polnuluğuna tula ay. 13. 14. 15. kişisinde kamer ay tula bula. Ayyamul bid ak günler, beli noç edip aytile. Mene yüzü 14. kişideki ay kibik nurani nurlu bulgan peygamber şehrimizge Thaniyetul Vada tarafından из-за склонов Аль-Вада одна из сторон Медины. Thaniyetul Vada tarafından şehrimizge kilip çıktı. Niçin как солнце входит талаа. Не просто пришел, дахаля. А мене куяш küteriyle bit как солнце. Поднимается талаат иш-шамс. Мене peygamberimiz şlay tulu ay. Yüzü 14. kişideki ay gibi yüzü nurlu bulgan Peygamberimiz Aleyhisselam Saniyetul Vada tarafından yakından kilip şehrimizge kilip girdi. Bu mübarek nurani nurlu peygamberini kilivin hiç kim Allah'tan soramadı. Allah Teala yüzü birdi. Biz bu peygamberini birgeni için bizge Allah Teala'ya şükür kılı vacip deyişli buldu. Mine Arap halkının məxsus güzel köyler ve tatlı tiller bilen şunu okudular. Peygamberimiz şunu kabul etti. Hem sahabalarının turmuşlarından tağın misallar aziz kardeşlerim. Ka'b ibn Zuhayr isimli sahaba var idi. Allah Teala razı bulsun onlardan. Başta Peygamberimizin düşmanıydı. Onun şair idi, poet. Peygamberimizge İslam dinine karşı hakir, kimseta turgan sözler uçkunduraydı. Lakin tavbe kıldı. Anladı. Hem Peygamberimizin huzuruna geldi. Hem güzel matur bir kasidanı, мактау şiiri, kasida это стихи, где восхваляют кого-либо или что-либо. Okudu. Menan bir güne özük. Ka'b ibn Zuhayr Allah Teala razı bulsun onlardan aytti. İnner rasule la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. То есть поистине посланник Аллаха меч из индийской стали, извлеченный из ножен меч Аллаха, освещающий путь. Yani dürüstlükte hiç şik yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem turu yolunu kürsete turgan bir nur. Yamanlıkını yok iter için, naçarlıkını, yavızlıkını, şerlerini yok iter için Allah'ın kınısından çıkarılgan Hindistan timirinden yasalgan ütken kılıç. Bu sözlerini okuga sevgili Peygamberimiz mübarek teninde bulgan burada degen plaş, çapan tatarlar. Salada ana bülek iti arkasına bere. Muaviye radıyallahu anhu 10.000 dirhemge satıp alırgatledi halif vakitinde birmedi. Üzü vafat bulgandan sonra bağları 20.000 dirhemge ana sattılar. Amaviye Amiyatski halifi, Amaviye hulefeler şunu kiyeydiler. Alardan son kaldı Abbasilerge Abbasitski. Onlara güçünde Osmanlı haliflerine. Hazırında Topkapı, Dvarets Topkapı, Dvarets Sultanov. Hazır muzey bula, methaf. Şunda bar larets, sunduk.
Arap dilinde, bizning tilimizde, в русский язык сундук, араби kelime, арабское слово, шунда saklana. Этот плащ именуют Бурда Кааб ибн Зухайр. Кааб ибн Зухайр'ның бурдасы чапаны, плащ Кааб ибн Зухайра. Peygamberimizin tağın ətharun nabi, то есть то, что осталось от proroka, mukaddes əmanətləri saklanğan. Bu ne demek? Peygamberimizge okugan şiirler nerede bulağı? Peygamberimiz niçikanı karşı alaydı? Anları tağın bir misal aziz kardeşlerim. Abbas radıyallahu anhu. Dede proroka, Peygamberimizin kardeşi, родной брат, atsa prorok. Üzü de, oğlu da ailesi sahabalar idi, Allah razı olsun. Mene Peygamberimiz ona ruhsat etti, разрешил его восхвалять. Tahmid это восхваление. Hem şiirlerinde hem Peygamberimiz dua kıldı ona. Kaçan maktadı, когда он восхвалил. Mene sahih isnad bilen thika İbn Hajar Askalani rahmetullahi aleyh El-Amali isimli kitabında şunu rivayet etti. 260 kitap, 260 книг написал Ибн Хаджар Аскаляни. Фатхуль Бари комментировал, кто комментарий дал хадисам имама Бухари. Ибн Хаджар Аскаляни, başka kitapları. Это звезда хадисоведения. Yani ilmul hadiste Najm İbn Hajar Askалani Hazretleri. Mene onun kitabından aldık. Mene Abbas radıyallahu anhu aytti. Ya Resulallah, ya Allah'ın elçisi, o poslanik Allah'a. İnni imtadahtuka bi abyatin. Я тебя восхвалил в своих бейтах, своих стихах. Мен üz beytlerimde seni maktadım. Kulha la yahdudillahu fak. Şularını ayt, oku. Allah Teala seni фасахат ehlinden kılsın, senin bir teşini koymasın dedi. То есть прочти их и пусть Allah сделает тебя и впредь красноречивым, и пусть ни один зуб твой не опойдет. Тугзаннан артык өмірі өзді, более 90 лет прожил, бір теші koyulmadı. Hanneste ne okudu İbn Abbas radıyallahu anhu, şuşe beytini okudu, şuşe şiirlerini okudu. وَاَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْاُفُقِ И Allah'ın Resulü, sen kaçan tudun, когда ты родился. Mine bu ayını, в этом месяце Peygamberimiz, Rabiul Avval ayında, 12. gün, Döşenbe gün, 12'sinde, tan aldığında. وَاَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ Когда ты родился, о посланник Аллаха, أشرقت الأرض, то есть земля озарилась, وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْاُفُقِ И твоим нуром наполнились горизонты. Kaçan sen tudun, и Allah'ın Resulü. Yeryüzü yaktırdı, hem senin nurun bilen ufuklar, горизонт, tatarskım языке ufuk, arapskası ufuklar nurlanıp gitti, tuldu nur bilen. Mine Peygamberimizin tağın var idi lichni poet, şahsi, şairi, şairu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ise şairu Nabiillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Poet, prorok Allah'a, посланник Allah'a. Onun ismi Hasan ibn Thabit radıyallahu anhu. Hasan ibn Thabit. 60 лет принял ислам. 60 yıl cahiliyette uzdu. Allah Teala tağın ona bülek etti. İşte Allah его вознаградил 60 лет, 60 yaşı bilen 120 yıl yaşadı. 120 lет прожил. Mene onun şiirlerin karıyık. Ol nestayte. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ Senden yakşısın, senden izgisin. Gözlerim kürmedi aslan hiç. То есть мои глаза не видели прежде лучше тебя, лучшего, чем ты. وَأَجْمَعُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ Senden güzelin, maturun, çiberin, kürkemin tudurmadı hiçbir hatın ana.
И ни одна женщина, мать, не родила красивее, чем ты, красивее, чем ты. Хуликта мубарран мин кулли айбин, yani her ayıp, hem kimçiliklerden pak, bulgan halinde yaratıldın. Ты создан в таком состоянии, что далек, чист от всех недостатков. Кеаннеке кад хуликта кема таша. Güya ki Телегенин gibi yaratıldın и создан так, как будто хотел таким быть созданным. Hemanın tağın küp kasidaları var. Mene Hasan ibn Sabit Hazretleri hakkında mene hadis-i şerif var. Ayşe anamız radıyallahu anha kalet. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yad'u li Hasan ibn Sabit'en minberan fil mescidi yakumu aleyhi qaimen yufakhiru an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ev kâle yunafihu an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yekulu sallallahu aleyhi ve selleme İnna Allah Teala yuaddi Hassana bi ruhil kudus ma yunafihu ev yufakhiru an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe radıyallahu anhu передает риваят это. Что не это? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, установил мимбар. Мимбар урнаштырды. Кем үшін? Ли Хасан ибн Сабитин, для Хасан ибн Сабита, месджидте, в мечети. Фил месджиди, в мечети установил мимбар. Менә ул анда басып, стоя. Peygamberimizin faziletlerin, достоинство рассказывал. Peygamberimizin artıqlığın, üstünlüğün söyleydi. Ya ise Peygamberimizin yaklıydı, eli защищал prorok aleyhissalatu vesselam. Müdafaa kılaydı. Hem Peygamberimiz aleyhisselam'a dürüstlükte Allah Teala Hasan ibn Sabit'ni Ruhul Kudus Cebrail bilen kuvvetlendirerek köşlendirerek. Ve ismi Allah поддерживает Хасана ибн Сабита через Святой Дух, через Джабраиля алейхиссалату вассалам. То есть, или же, когда он защищает пророка, Пейгамбарыбыздын лаклы, когда он восхваляет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Mene aziz kardeşlerim, tağın bir misal. Şlayık Abdullah ibn Ravah isimli sahaba, Allah Teala razı bulsun. Medine'de tudu, ensarlardan idi. Muta'da şehit buldu. Caffar ibn Abi Talib Tayyar radıyallahu anhum. Allah Teala razı bulsun onlardan. Mene şunda şehit buldu o. Anın da şiirleri. Mene Mekke'ye kirgen vakitte Peygamberimizge ol şiirler okudu. Hallu benil kuffar an sabilihi. اليوم نضربكم عن تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله يذهل الخليل عن خليله. Şimdi şiirler okugaç. Umar radıyallahu anhu ya ibn Ravaha beyne yaday Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve fi haramillahi taqulu şi'r. Şlayet o İbn Раваха. Меня сын, Allah пейгамбер karşında şiir yok. Ты что, стихи перед пророком читаешь? В хараме, в Месджидуль Харамда? Пейгамберimiz aleyhisselam'a halli anhu. Ya Umar, оставь его в покое, Umar. Onu kaldır, ey Umar. Меня Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kaldır. Меня onun sözleri uktan tezerek, его слова настигают ближе, быстрее, чем лук, чем татарча була ук, по-русски була стрела. Hem mene şundu, yani iyi kafirler, iyi kafir balaları, o дети неверных, iyi kafir balaları. Siz yolunu aratınız, boşatınız. Peygamberimizge bu yolunu Mekke'de. Mene bugün biz sizge erişirbiz. Kılıç bilen başınızı sugarbız, söygenini söygenden dosttan ayırırbız. Mene şuna bağışlangan, mene Abdullah ibn Ravaha şehit bulup can teslim kıldı. Allah Teala razı bulsun o sahabalardan. Mene göre biz, hele biz nesini bilebiz bu sözlerden? Biz bu sözlerden bilebiz aziz kardeşlerim. Peygamberimizge şiirler oku, Peygamberimizge şiirler bağışla ol, nerse bula, bula sünnet. Шлайок сюннет была. Пейгамбарыбызге посвящать стихи, где мы выражаем любовь пророка, о его качествах, говорим о пророке, об исламе. Это сунна Расулуллаха саллаллаху алейхи ва саллям.
Takrir bular. Peygamberimizin hayatından, sahabalarının hayatından bile biz. İkinci tagın şunu da aytırgatli biz. Ул нәрсе kıyamet gününe devam et. Это sunna будет продолжаться ile yevmiddin da судного дня inşallah. Mesela Şarafuddin Buvaysiri Hazretleri Kasidetul Burda ne yazdı? Şlayık Türkiye milletler, mene 500 milyon halık Türkiye kavimler, 60 lehçe. Süleyman Çelebi Hazretleri Vasiletun Necat kitabını yazdı 812 bitte. 812 yılında ul hicri bilen, minebil hicri bilen Bursa şehrinde, ul Bursa ul vakitte Hilaf Osmaniye'nin paytaxtı, asimeti, baş kalasıydı. Mene ul devam ete bizning Türkiye kavimlerde var. Mesela onun şiirleri var. İnşallah aziz kardeşler şu nərsələrini devam etəbiz. Mene bizning ütken atnada Şimbekün Mevlüdün Nebi meclisi biz uzdu. Şunda mene Hamid abi peygamberimizge bağışlanma bir güzel şiirini okudu. Bu iş devam et aziz kardeşlerim. Çünkü niçik Valide Sultan bir Hilaf Osmaniye'de bir sultanın, halifinin anasıydı. Yurtlar tözeydi miskinlerge, aşhaneler, mescitler, medreseler, koyular, şifahaneler. Ana şunda şahsi mührü var idi, lichni pечать. Şunda выгравировано было, yazılgan idi. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammed olmasaydı muhabbetten ne hasıl? Muhammed является проявлением божественной любви. А если бы не было бы Мухаммеда, то в чем же тогда проявлялась любовь? Bu şiirler nerse? Muhabbet sebeple. Peygamberimizge bulgan muhabbet sebeple. Emine bu ay o şakun Nabi Peygamberimizni en güçlü muhabbet bilen yaratkan, söygen kişilerinin ayı. Bütün ulema-ül kiram, bütün zor alimler Mevlid hakkında fetveler birdiler. Mesela İbn Hacer Askalani'nin bir kitabı var. Ar-Raddu ala men enkara qiraati Mevlidin Nabi. Опровержение тех, кто отрицает чтение Mevlid-i Prorok aleyhissalatü vesselam. İbn Kesir'nin karıyık. İmam Navavi'nin ostazı Abu Şamata Hazretlerine, Celalüddin Suyuti Hazretlerin, hem başkaların. Allah Rabbimiz Peygamberimizni kalben ve ruhan, yüreğimiz bilen, canımız bilen tanırga nasip etsin. Ümmeti bulup yaşayık, kardeş bulup yaşayık. Kıyamet günde Allah Teala yüklü Peygamberimizin Livaul Hamd, maktallı bayrağı aslında barçalarımızı kubarsın. Anın mübarek kulları bilen Havdu Kevser'dan bizni sugartsın, şafatı bilen hürmetlesin. İnşallah kıyamet gününde Peygamberimiz Allah Teala makam mahmudları nasip etsin. Hem de vesilelerini cennetten nasip etsin. Hem bizge de ana yakın kürsülerden etsin. Ve akulu kavli hâze ve estağfirullah li ve lekum. İnnelhamdülillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدع الساعة ما يطيع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dürüstlükte Allah Teala hemen firişteleri salavat eyteler Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ge. Tuktavsız, devamlı revişte, üzülmüçe, bu iş devamlı, bu iş tuktalmı, bu iş üzülmü, bu iş yanıra bu amel. İmam Şafii'nin tefsiri boyunca söylüyor biz bu ayet-i kerimenin manasını. Ya eyyühellezine amenu iman getirgen bendeler. İmanlı bulubuzun şehadet ite Cafer-u Sadiq Hazretlerinin sözleri bu. Hem Hasan-ı Basri'te Allah'ın ya bir emri ya tıyıvı var. Prikaz ili zapret. Emr av nahi. Ya eyyühellezine amenu iman getirgen bendeler. Sallu aleyhi ve sellimu teslimi. Siz de ana salavat eytegiz hem buysınıp selamlegiz. Allah salavatul bula ta'zim, ihsan,
ikram Peyğəmbərimizə Rabbimiz tərəfindən. Firiştələrinin də, bizning də salavatımız var. Şul salavatlarga aziz qardaşlarım qoşulayıq. Peyğəmbərimiz iblis Hafiz İraqiyətə 4 tapqır qışqırdı. İblis кричал. İsterik idi, krik. 4 razı. Birinci tapqır qaçan Allah-u Teala'nı yüzünün rahmetindən yıraq etdi. Lənət etdi. İkinci tapqır yer üzünə düşürgəç. Üçüncü tapqır Peyğəmbərimizin validəti vaxtında, во время rождения. Dördüncü tapqır qaçan Fatiha surəsi indirildi. Şunda bakırdı, akırdı. Həm qaybir kişilər Peyğəmbərimizin mənə dünyaya kilüvi Mevlidi haqqında şlayıq bakıralar. Biraz ibrətlənsinlər. Kim bakırdı Peyğəmbərimizin validəti haqqında qarşında? Mənə iblis. Şuna mı yerə bulalar? Unutmasınlar bizning asıl düşmanımız kim? Allah Rabbul İzzətə inne şeytana lakum aduvun fettehizuhu aduva. Dürüstlükdə şeytan sizning düşmanınız, siz de onu düşman görürsünüz. Anı da onun askerin. Allah Teala yardım versin ümmeti bizge. Sırat-ı müstakimden Rabbimiz ayırmasın. Ve aqulu qavli hada ve estağfirullah li ve lekum.